Assalamu alaikum dostlar, урматтуу көрүүчүлөр. Мына бүгүн Нокендин центринен ушул ат сатууга чыгып атат. Бул жак Ороз балбан. Мына атымды сатам дейт. Ошо тартып маалыматын берген жетип келдим достор. Лайктан басып, каналга катталып, ушул ат жөнүндө оюңузду комментарийге калтырсаңыздар болот. Ороз, ассаламу алейкум. Geldik. Tensizsin mi? Allah'a şükür özüm. Жақсы, şükür. Oroz bu. Atты satasın mı? Atты satına koyduk Jantörö'de. Elge salıp göröyle de. Bir kol at eken. Özümdele alıngan Jantörö. Bir aydan ötüp aldı. Geldi tarbiya kıldım. Atı belgisini ondop koydu. Bu da hava. Attı. Yaşına geçsek, yaş 4 asy. 4 asy. 7 yaş. Büyür barın emesi jayında. Oşo. Boyu 1.60. 1.60. Alır. Oroz, jauunu alıp bir sıra görsetip, jauunu alıp koysak deli bolat eken. Jantörö jauga gelsek, jau şu attın üstünden padarka. Ana. Men lishni padarka. Şunu zakaz men tigilgen. Жақсы жау екен, қалың, а? Қалың талтону bu. Алған адам алып, жаулап насip kısa. Жақсы. Minip. Oroz, бұл ата теги дағы күшті аттарға барат кен дедің. Насip kısa'nı gelgen adamға düşündürü айтып берем. Мен az birdeke деп айтсам, әркім арғандай ойлайды кен. Dostlar, Özgön'den gelgen 4 asy at. Boyu 1.60. Ulağı жақшы bı, Oroz? Ulağı da kalasa salıp görüp alsın. Bizden tarbiyalap neme ol, ağa murunku egesinde bir tarbiya dile görüp, ulaq sulaq dile görüp. Büyürdele жүргөн деген. Büyürde жүрgön egen. Dayarda. Өзүң улакка салып көрдүң бü? Saldık. Кайсы улакка салып көрдүң? Өскен екен улағында bir салып, майлысын салған, байсал салған көтөр атқан екен, ошо көтөрүш кичине жеткизиш бойына. Atı daha biraz tarbiyalaş deyim. Mınakey. Attın yürütüye turgan yerleri var eken. Men koldan gelişince tarbiyalap koydum. Algan yaş bala da eken Jantörö. Neni versen oşo yüröne turgan ne? Mına dostlar, attın boyu biyik eken, 1.60. Azыр dagы özüm dagы tartıp koydum. Attın kavagı, gökürök töşü, butu kolu. Jebişi öte күчтүү dedin, ha? Комбайн. Жешин дагы өзүм дагы көрдүм, карсылдатып жакшы жейт. Буттары тазабы? Наркы? Наркысын ошо уруп алды. Кече жакында урду, bir 10 күндөн өтүп калып урган. Андан эч немеси жок. Каласа. Бутта кичине шишик бар экен. Азыр токуп дагы көрсөтөбүз достор. Jantörö attı takalap dayardap koyduk. Joştuğundan görsötüp koydum. Özüm takaladım. Hiç bayakında kors, teller yok. Takalap dayar. Kim alsa dele joş. Gelin ayal kişi gedilen. Жақшы. Жош екен. Достор, өзү түгү жакшы эле аттарга барат деп айтыптыр ээси. Бирок улакка кызыкпаган эле адамдын колунан келген экен. Нары бастырайлы. Колуна барабам. Азыр нары бери бастырып көрсөтүп, баасы деле жөндү коём дейт. Баасын айтабыз. At kurt Jantörö. Sen daha biraz tarbiyalaş gerek. Egesi tolka yürge koyuptur. Al öz kolunda bar adamken. Kulak mendele işim jok edi. Şu kulun koyup kulun satam deyip aldın 150 mindən sattım.
Uşu аттын баласын. Şu attım balların 650 mindən getdi deydi. Bir mындай aylandırıp bastırıp geldi seke ne? Na dostlar. Ушул аттын баласы 150 миң сомдон кулундары сатылып жүргөн экен. Атка тарбия керек дейт дагы да. Эми Өскөн аканын улагы негизинен эле өтө чоң жыйын болду. Мына ошол жерде Байсал палбанга жардам кылган болсо, демек тарбиялап алса жакшы эле ат бугудай. Буту колу негизи палбан экен, казыктары узун. Ороз, бу баасыны канчага коесуң? Basın жақын әлі сода болот 250 миң кemi var. 250 миң кеми бар. Мына достор, 4 асыят 250 миң. Бою 1.60. Түбі Өзгөндүн жылкысы. Карабай бар, саргын эмес. Ооба. Карабайдан. Телефон номериңи озек айтып кетесиңби Ороз? 507 мен 93 96 93. Мына. Жантыры айтып коюн, ат ничке көрүнгөнү мен арык. Арык 30-40 барам эт байлайт. Жеринде эле көрүп, аттын şu bir айы кулундан нерин иштеп шырам болду. Эгеси кулунда болду дейт. Кулунда чоң болгон экен демек. Ооба. Мына болбошу кулунда болду. Эгеси ошентип айтып, "Укам деди, чапсаң эле, сатсаң эле эч. Уят болбойт сага" деп берди. Bir aydan ötüp aldım ona keyin. Жакшы. Жеңилдиги деле жакшы. Буровор деле жакшы. Жакшы. Звук менен деген да жанагындай 10 топ коет экен. Мындай аттар деле негизи көп. Ороз, содаңа береке болсун. Жакшы кардар чыгып, ошол кардар менен келишип, содаңарды бүтүрүп агыла. Мына достор, кыргыз жылкы Нокенден. Каласы алыстан келген адамдар болсо жолду болот. Түшүп беребиз. Наркы беркисине. Жакшы. Биякта көрсөтө турган нерселер бар, көрсөт. Эмне? Берде подарка боло турган нерселер бар. Подарка. Өтүкпү? Атты байлап туруп, өтүктү көрсөтүп коян да. Буну атка кошуп бересиң, Ороз? Атка. Şu аттын жабышы. Өтүк. Мынакей достор. Алган адамга подарканы жантыры жакын келип көрсөтүп кой. Бул заказ менен именно мага тигилген. Бир жактан. Эки катар мыгы менен 42-чи размер экен. 43-кө чейин кетип берет. Кокон, а? Кокон өтүк мынакей. Кийилик. Таптаза экен. Кийим деле, Кудай кааласа, насип кылса бир жакшылык нерселерне кийсин. Кийип деле көрсөтүп коюн. Мынакей. Буюрса. Ай, молодец. Ороз, мындай чыгарылыш болбоду эле. Ким ошо болсун. Мына. Кийилиши деле. Мына достор, эгер кимге макул келген болсо, ушул атты насип болуп таза. Кийип жакшылыкка, өтүк жабуу Кудай кааласа. Менден аттын үстүнө подарка алган адамны жакшылык күндөрү кийсин. İştetsin насип. Ай, молодец. Болуп турганда достор, мына ушундай маалымат болду. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.